Inġiniera minn kumpaniji internazzjonali jaqblu dwar is-sigurtà tal-LNG, il-gas li se jintuża fl-impjant il-ġdid f'Dellemara. Ronald Peters mill-kumpanija Flak jiddeskrivi dan l-imbena f'pajjiżna bħala state of the art. With safety systems and high technology, state of the art. We've been to the Dellemara site for a safety inspection prior to this training session, and we saw that it was totally state of the art. Biex l-impjant il-ġdid f'Dellemara jibda jaħdem bil-gas, se jkun qed jasal bastiment fit-tmiem din il-ġimgħa. Hekk pajjiżna ma jibqax juża żejt li jniġġes biex jipproduċi l-enerġija. Iżda il-bastiment huwa temporanju, hekk kif bdew ukoll it-testijiet tal-pipeline tal-gas bejn Malta u Sqalija. U x'inhu s-sors li jipprovdi l-gas sem qbil li dan huwa wieħed mill-iktar sorsi siguri. LNG itself is safe if it is in the pipes and in the installation, in the process systems. Engineers should design systems safe, with safety systems. Minkejja dan uffiċjali tal-protezzjoni ċivili jintbagħtu għal taħriġ fl-Olanda xorta waħda bil-għan li jitħejjew għal kull ma jista' jinqala'. Dan anki fid-dawl li l-LNG huwa sors ta' enerġija tal-ġejjieni minħabba id-diversi benefiċċji tiegħu. The European Union stimulates clean energies that are good for our environment, and the master plan within the LNG is stimulating an LNG infrastructure in Europe. So there is an increasing industry with LNG fuel.